Arimi pa majani tharakanithi bari na kintu ukenera nyuma ya kuongelwa shiringi nyakire o kilo. Mwandiki munene wa Kusto Njage Kinyamo awithirini italeri nene ni untuni bakarite kwa miaka 3 kutina waluluku kaiteno kau noreti arimi beta ikiri misemu na mwingi kenda kumea mantu mwanya yigi urimi bo. Martin Mwambi aina chionkoloki. Gikeno ikiri arimi ba majani ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi nyuma ya kiwanda kia majani kia Weru gwitigiria kuongera murimi chiringi nyakiri marima majani kuma chiringi 21 mwanka chiringi 25 untubura kuringana na Njage Kinyamo ura nwe mwandiki wa kiama gia Kusto igikeno kiri arimi baba mbere bulu nika tugucokeria mbudi ya factory ya Weru nkaro nuntu kuringana na buria waro uria mweru kuga ni balonire nwega bongere arimi mbeca ya mwisho wa mweri kuma shiringi 21 bahangera shiringi nya ya kinya shiringi 25 ni tukuona riu ni kinya mbere na tarimi tukambiria au tukadi tugikaragande o tabula waro kuga kimya kenda tiadira tukareview bei ile tukuriwa nayo tukareview tugitagia tukiongagira bei iguru nuntu na toko ni tukona toko ni ithiete wega muno. Kinyamo ariuga ibwega kinya kiri kiwanda giki kia Weru nyuma ya directors bao gwitigiria gukaranthina kiama ba majani untubura Kinyamo akuga ibwo ntuba baita na murimi kogu na mbiritie gutetheka katuge nwega muno nuntu bwa mbudi kuona ni baterie gwikarandi na tita kiama twariririe untu na tume na mpumi twingenda kudirira ku nuntu gintu kira kiagite muno ni ngwataniro ya directors na arimi na kiama kia arimi Kusto no lakini kia mbudi member ba Weru ni balatonirie mbisha mbega muno batwita ta kiama twekarandi twaririria na twegwatanira ni tuongerwe shiringi inya nikenda kuma ule tukareview litire kairi. Kinyamo ariuga kandarathi ira arimi bakwirigirwa guchaina ibwega kiwanda gikende kiumirite na kuthomithia arimi mantu megie kandarathi no kenda bagigaikinya kirore bamenyaga kira bagukinya. Green Leaf Supply Agreement ilia iletetwe ni Teamboard ni kenda murimi asaina ni tugwitikaniria na jo tarimi na iu nojo igutwakanya ga kwiyariria tumenya litire twingiriwa nayo majani nikyo nijume Weruni murimi adomidwe amenye nembieu agusaina itekalorwe na ungumania na kuirania na tukalorerwa muntu mumonde na tukadijania na directors betu ndi nama ulimwa majani murimi benefit na ona ukuria wa majani ukedwa wi raisi. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mwambi.